در شمال تاجیکستان جای راحت اسفره، جنتی روی زمینی این ولایت اسفره. السلام علیکم تماشابینان محترم، مخلصانی کانال пайки суғд. اینک همه شمایان عزیز وقت را دریافتید و طریق شبکه اینترنتی ما را تماشا دارید. خطا نکردید. برنامه یک پیاله چای در شهر اسفره بستانی. من که خود زادگاه هم همینجا هست، خواستم که از سرشوی شهر یعنی که آغاز نموده باشیم. خب کمی درباره تاریخ. اصلا اولین معلومات ها درباره شهر اسفره عصرهای 9 و 10 پیدا گردیده بودند. سال 1952 همچون شهر اسفره تأسیس یافت و گفتنی هستم که مساحت عمومی شهر 827 کیلومتر کوادراتی می باشد. اسفره شهری صنعتی است، دارای یک چند کارخانه های عظیم و البته شهری کشاورزی گوییم هم خطا نمی کنیم. اساساً اهالی شهر اسفره اهالی مقیمی تاجیکان، سپس ازبکان، قرغیزان، روزها، کم و بیش نیمی سا هم زندگی میکنند و گفتنی هستم که آنها همه آسوده حالانه مهنت میکنند، زندگی میکنند. خوب گفتنی هستم که به همه آن نفرانی که بیرون از مرز تاجیکستان یعنی با امر تقدیر در خارج هستید، به همه شما سلام آتشین اسفرگی را تقدیم می نمایم و قریب که از خاطرم برایت این برنامه ҳаҷвӣ که بسیار جدی رفتیم. عزیزان راستی ما اسفرگی ها همین خیلی یک خصوصیت داریم، یک خصلت گوییم انیخترش خصلت داریم که بسیار مهمان نواز هستیم. نفرانی که مهمان میشوند به اسفره البته شما میتوانید خودتان شاهدی کنید که یگان مراتب شما یک بار آمده دیگر من نمیبیام این شهر به گفتگی آدم نیست. البته ما خیلی مهمان نواز، لیکن باز از طرف دیگر ما مردمی که از دل در همه حالت ها حسابی کار میابیم. همین خیلیش هم های. خلاص گپ اولین لطیفه من برای شمایان در برنامه امروزه. اسفرگی ها خودتان میدونید که اساساً میوه دوست داشتهشان این زردالو است، زردالو. و یک نفر اسفرگی کم در تجربه‌گاه ها عالمی هم شده کار میکرده. وقتی زردالو شود فرقش نیست، معلمی، رئیسمی، شافرمی همه زردالو میرن، کسب و کار با فرقش نیست. خلاص گپ همون آدم زردالوش خشک کرده حاصلی نه از گرفتگی بوده است. انا اینا ببینید که اشتی ها امریکا برفتیان زردالوشون گرفته، اسفرگی ها ژاپن میرن، ژاپن با. خلاص گپ ژاپن برفتگی بازارش نشسته سودا کرده استاد. همونجا معلوم شده است که در ژاپن انا همون شب و روز چی میگه آزمون کنکورسی اینوواسیا 2020 گذشته شده است. این همیشه کنکورس که تمام عالمان از تمام دنیا میروند نوآوری خودشون کتی. خلاص گپ این اسفرگی هم که کم عالم بوده است، یک درکش یافته همون آدرس همون سراغی همون جای آزمون یافته است. گفته است که من از نام همین تاجیکستان شده میرم. گفته در نام نویسی کرده است. دیگر عالما از امریکا، آلمان، خیتایی مثلا گیریم امریکایی ها اونجا ماشین آوردن، یک ماشین سبکرو آوردن که اگر مست باشید زودی نمیشد. گشته با نشسته خوابت برده ماند خودش میرفت از خانه به وقت همون و سراغتون داده میموند ماشین خودش میبرده است. خلاص گپ نوبت امریکایی اومدگی همون وقت با امریکایی نمایش داده است ماشینش همه قرصک گود همه قرصک. خلاص آلمانی برامده است چنگکشک یعنی که پلیسوس همین خیلی سر میتید خانه‌تون خریدش مونده خودش همه جای چنگای خودش تازه میکند. همه قرصک آلمانی بسیار ناز عالی جناب. خیتایی آمده است، خیتایی برامده است همون ژاپنیا به سوسته این کار. ولسیپدش همین خیلی مونده سو این ولسیپد گفته است بی همین خیلی پاچک زنی هم خودش میرد. ای همه قرصک قندش زند. نه بعد تاجیک برامده است. حالا اکای ما فیاض‌الدین سیکی نمو صحنه آزمون برامدیان دستشون سه تا خیشت که همین زواد خیشت زواد اسفره گفتگی همه حیران چا میکنند این چیزی به این دکا باشد. دو تا خیشت این خیلیش به ماندیان و یکش بالاش ماندیان. ما با این خیشت به گوشت ماندیان و هم تکرشتیان. همه حیران چی میشد این مستر فیاض‌الدین این چی فهمانید؟ گفته پرسد و فیاضک هم اسفرگی قندش زند حسابش یافته است. گفته است که این مشقپکی زمانوی عصر 21 چه خیل همین دو تا خیشته همین خیلی میمانی بالاش پی نمیمانی گوشته میمانی
вақте ки муш омад гӯшта мебинад ку гӯшти калон унҷа гӯшти таърифӣ ҳамту гӯшта дида оҳ гӯшт гуфта дасташа ин хел мекунад дута ғишт вай тарафа мебуравад болонгиш омада зада муша мекушад гуфтааст. баъди ҳамин баромади акофаёздин буддаги олимои ҳамон озмунанда буддаги дар тамоми дунё ҳамашон шаҳрвандии исфараи қабул карда моям исфарагӣ мешем гуфтааст. ҳезор ана ҳамин тавр тамошобинони азизу арҷманд мухлисони барномаи як пиёла чой мо чӣ тавре ки гуфтем дар шаҳри Исфара ва дар даромадгоҳи шаҳри Исфара ана ҳамин як чӣ гӯям майдони бисёр ҳам калони варзишгоҳи марказии шаҳри Исфара ва худи ҳозир мо меҳмони ана ҳамин варзишгоҳ гардидем ва гуфтанӣ ҳастам ки аз саҳри барвақт мардуми Исфара дар ин ҷо бо обутоби бадан яъне ки бо варзиш машғул мешаванд. Хуб туеб гуфтем, футбол гуфтем, майдони футбол гуфтем, ана ҳамин ҷойҳои нишасти мардумони хеле зиёд ва гумон мекунам ки дар бозиҳои дастаҳои якачини шаҳри Исфара инҷо ҷои холигӣ намеёбед, яъне ки ҷой намеёбед ки сӯзанро ба он ҷо ғунҷонда бошад. Хуб бисёр воҳимаи бад шудагӣ бошад ҳам узр дӯстони азиз, футбол мегӯянд ки шоҳи варзиш аст. Албатта мумкинам ин рост аст, зеро мухлисони футбол дар гӯшаву канори дунё хеле зиёд ҳастанд. Инак як воқеаи аҷоиб дар бораи футбол. зани боёраш дар хона нишаста сӯҳбат карда равон нишастагӣ будааст, дилаш пур, шавҳараш дар сафари корӣ дар командировка нохост дар тахтақ мешавад, дар тахтақ аз ҳамон глазо ки лаънатӣ нигоҳ кунад ки шавҳараш вай дод дадаш омаданд анаку тамом. این مردکم چیکار کنم زنکم اینه گفتاست که پشت تلویزیون بدارید، پشت تلویزیون بیستید همونجا برو شوید یک بلا میکنیم حاضر مردک پشت تلویزیون رفته که شوهری و هم در آمده که ها زنک شتمی من کمتر بر وقت اومدم چون که امروز بازی بارسلونا و باواریا همیروز من تماشا کردم در کار گفته یگان کار نکرد چای هم ننوشته است تو اگر تلویزیون بشته پول گرفته هم تو ماند بازی سر شدگی. اینک دوستان عزیز ارجمند بازیگران باواریا در هجوم این وای پشت تلویزیونگی آدم کمتر پاچکش در است یا نشستن برای وای نفارید است می سکین پشت تلویزیون برامده السلام علیکم گفته برفت از گوی طرفی دربه مردک حیران تخته زنش هم چای آورده تینجیمی مردک جان گفته مرد با خدا اخیرش اکو دیدم تینجیمی چی گپ شد هوی حاضر همینجا بازیگری باواریا پاچکی وای بازیگری بارسا به یک تا زد судия красный дод бовар намекунӣ ба худо ҳамин телевизори мо буромда бурафт вай бозингар и тоба ҳамин хела мешудасти тамошобини азизу арҷманд худи ҳозир мо дар боғи истироҳатии маркази шаҳри Исфара ба номи Сайфуддини Исфарангӣ ҳузур дорем. Албатта пас аз азнавсозӣ боғ хеле зебо гардид ва ин фаввора ба мисли оташаки дили баъзиҳо ҳозир хомӯш аст, лекин дар даромадгоҳ ҳамин фаввораи хеле баланди инҷо фаввора зада меистад оби зинда ва бояд бигӯям ки дар дохилаш аттраксионҳои хеле зиёде аст барои бачаҳо ва умуман рӯзҳои истироҳатӣ мардуми Исфара дар ҳамин ҷо вақтҳои истироҳатии худро мегузаронанд. Бояд гуфт ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ байни боғҳои шаҳр боғи Исфара танҳо ҷои аввалро ишғол намудасту халос, албатта доимо дар пеш аст. Хуб дар бораи боғ гап задем. Инак як арӯсак бо домод навакактӯӣ шудагӣ ҳар ду дасти якдигарро қапида астан ҳамин боғ ба сайру гашт карда рафта истанд. ҳозир домодое медонед ку бо пули дадашону очашон камтар худашонро боло мегиранд ва ҳар бори таги пари онҳо ба падару модарашон пул пуф карда меистанд. дасти келина қапидагӣ ҳамин хел буромада рафта шудааст. ана домод камтар зиқна будааст, гӯед зиқна як ҷоба шашлик пухсодиянд, кабоб
дудаш ҳамин печида истодаст, ҳамин хел кара келинчакам ҳамон дуда ҳам ту бокара гуфта гузашта рафта истад домодоё ҳозире бинед. ҷонам маъқул шудми? гуфтаст. Ҳа, гӯд рафтем як бор дигар мегузарем. тамошобинони азизо арҷманд, мо дар деҳаи хушманзараи Чоркӯ воқеъ дар дуртар аз деҳаи сурхе ки мо бо ҳамроҳи шумо будем қарор дорем ва инҷо мо дар лангари моҳиён ном мавзеъ истодаем бо ҳамроҳи акои азизи мо Ҳайдарҷон Қаҳҳоров. Акоҷон, барои пазироитон ташаккурҳои зиёд мегӯем. Мехостам каме дар бораи ҳамин мавзеъ ва дар бораи ман мебинам ки дар ҳар ҷо нишастгоҳҳо карда мондаед, мардум онда дам мегиранд ба фикрам. Дам мегирам, бале. Маравад. Пеш аз ҳама меҳмонои азиз хушомадедтон. Мани мавзеъе ки мо ҳозир истодем, мавзеъи таърихии лангари моҳиён, осорхонаи кишвари табиат, қадамҷои имоми Сомиддин Умар ибни Абдулазизи Мӯза ки дар таърих бо номи Садри Шаҳид. ин одам соли 1090 Бухоро таваллуд шуда, Самарқанд зиндагӣ мекунанд. Тақрибан ба ривоятҳои гузашта солҳои 1090 таваллуд мешаванд. Инҷа ба 20 соли ҳаёташон аз ҳаминҷа ба мегузарад то соли 1142 ки аз нав ҳиҷрати Самарқанд мекунанд. Дар ҷанги қатағонӣ аз тарафи Гурхон гуфтагӣ одам шаҳид мешаванд. اینجا یعنی قدمجو. خب اکاجان میگفتید که مردم امروز اینجا آمده استراحت میکنن و از راه شنیدی من با یک قطار بیماری ها گویا که همینجا دارو دوا میشود. بله. از همه روایت قدیمه میگویند که همین مایه های اینجا برای کسل‌های زردپروین تبابتش از همه چیزی مفیدتر همین. میبیان خلق دم میگیرن او با آبقات کرده ششته همینجا میرن. همین خیلی حوضی کلان همین یک تا حوض هستن. و میبینیم که ماهی ها خیلی اینجا گشت و گذار دارن که گشته ایستادند و ماهی خیلی زیاد بفکرم. بفکرم. از روایت های همین امام صادق صدر شهید میبرد که همین ماهی ها طول 1000 سال این جانب همینجا به وجود دارد. 1000 سال. 1000 سال باز وجود دارد. 10 عصر تماشاگران عزیز. و خودی همین مردمی که امروز به این قدم مونده میآیند با امید و آرزوی آنی که مثلا گیریم از بیماری زردپروین گفتیم یعنی که جدا گردن صحت یابند. тамошобинони азизо арҷманд мухлисон ва ҳаводорони барномаи як пиёла чой, мо чӣ тавре ки гуфтем дар Исфарамарз қарор дорем ва худи ҳозир аз деҳаи хушманзари Чоркӯ омадем расидем то ба мавзеи истироҳатӣ Варзоб. дар ҳақиқат ҳам Варзобро мемонад ин руди шӯхоби Исфара ва дар ин ҷо соҳил ном як тарабхонае ҳаст ва ин ҷо мо мехоҳем ки бо ҳамроҳии ёру дӯстон дар ин ҷо нишаста бошем ва оши палави Исфара тайёр намоем. худ манзара хеле базеб аст. оби шӯхоби дарёи Исфара равон аст ва гумон мекунам ки ба ҳамаи шумоёни азиз низ хеле писанд меояд ва он нафароне ки анамин хел ҷойҳоя пазмон шудед ёд кардед, гуфтанӣ ҳастам ки азизони дилу дида бениҳоят Исфара ба ҷойҳои истироҳатӣ хеле зиёд шуданд. яке аз онҳоро мо имрӯз меҳмонӣ карда аз нону аз чояш чашида мебинем. با همراهی ما باشه. مخلصانی عزیز و ارجمند یک خانه زن و شوهر صحبت دارن. زنک نوکه گسکوچه آمده گفته است که مردک جان من از دخترم برفتم و یک از مصلحت کردن که مصلحت دادن که نخترش سه روز سیاحت کنم. با کجا روم مردک جان چی مصلحت میتید؟ گفتم مردکم دیگه دختر برای گفته است.
дар ҳақиқат оби дарё дар ҳақиқат зинда аст дӯстон. бигузор шумо ҳам зиндадил бошед. ду рафиқ ана мехоҳад ҷоба як сӯҳбат киресодиёни аташ гуфтааст ки ошноҷон ҳамин хонаи ганда таракано зир кар нонхӯрако ҳайку намедонам дору мезанам нест мешад чӣ қадар корое кардам нест намешад чикор кунам ман ҳайрон гуфтамонад вай ошно сал доно будааст. ошноҷон ман кариги боин ку чӣ ҳамин рав бегойрӯзӣ раву ин тарафи хона барав вай тарафи хона бараву якта гапа зан нони мехӯрдагӣ нест ин хонанда нони мехӯрдагӣ нест чизе хӯрам гӯ ҳамаҳо фаҳмида ҳайку ба худо хоната партуфта дига ҷо мебуравад гуфтааст. баъди як ҳафта вохӯрдиям ошно чихе короз верми ошноҷон маслиҳати ту дода икти ман карам хона барафта дод гуфта нони мехӯрдагӣ нест чӣ хӯрам дод гуфтам ҳамун шаб хор рафтам гӯ соатҳои 3 шаб кадом китфама тела досос нигоҳ кунам 1 миллионта таракан якташ пешани истодагиш хоҷаин ахоб хезед мо мехӯрдагӣ чиз овардем. барои тайёр кардани оши исфара гӯшт фарқаш не ба хости худатон хоҳ гӯсфандӣ хоҳ говӣ бошад пиёз сабзи мо ин дафъа сабзиро аралаш кардем ҳам сурх ҳам зард барои он ки каме боз маззааш дигаргун шавад. ҳозир оша тайёр мекунем. ду рафиқ сӯҳбат карисодиан якташ гуфтааст ошноҷон назарам ба даруни яхдони манда ким ки зиндагӣ мекунад дуюмаш чӣ ба намедонам ҳамин авқоти мондагии занак ҳамунҷа ба мекашонад я баъди гӯшту пиёзу сабзӣ ба дег меравад дӯстони азизу арҷманд ана ҳамин биринҷ лекин ногуфта намонем ки баъзеҳо мумкин кунҷковҳо бошанд аз кадом равған аз равғани зағир дия дӯсто. хуб дӯстони азизу арҷманд мо дар деҳаи сурх воқеъ камакак берунтар аз шаҳри исфара ҷойгир аст ва бовар кунед агар дӯстон касе ки ба исфара биёяду оши палави исфараро бо равғани зағир ва биринҷи девзира нахӯрда равад вай хел исфара омаданҳош ҳисоб не. бинобар ҳамин имрӯз ман хостам барои шумоёни азиз дар бораи маҳз ингредиенти гӯем ба истилоҳ асосии равғани зағир каме ба шумо нақл карда бошем. худи ҳозир мо дар деҳаи сурх ҳастем дар дӯкони акаи қайюм. инҷо аз ҳама равғани таърифӣ истеҳсол карда мешавад тайёр карда мешавад ва ба ман акаи қайюм гуфтанд ки аслан аз чигити пахта мағзи чормағз мағзи зардолу ва писта ва худи ҳамин зағир равғани зағир тайёр карда мешавад. пас азизони дилудида биёед аз ҳамин дӯкон тамошо мекунем мебинем ва чӣ гуна равған тайёр мегардад худи шумо тамошо мекунед ва он нафароне ки моро тамошо карисоданду намедонанд ки равғани зағираш чӣ ман гуфтани ҳастам ки равғани зағир равғани аз ҳама беҳтарин барои оши палав аст. оши палави исфара бе равғани зағир тайёр карда намешавад ва ба организм дӯстони азиз дигар равғанҳо агар холестерин пайдо кунанд ин равған танҳо барои шумо мисли дору асту халос. пас азизони дилу дида чӣ гуна тайёр карда мешавад. ана ҳамин номи ин чи яка ҷувоз ана ҳамин ҷиба ҳамин хел чигити пахтаро гузошта баъд ана ҳамин бояд ки давр гардад ва дар поёни ин дегаш мавҷуд аст дегаш ва дар он дег аста аста қатра қатра дарё шавад гуфтагӣ бар ин равған ҷамъ мешавад ва боварӣ комил дорам ки шумоёни азиз мехоҳед ки як бор бубинед ки чӣ гуна ин чиз ҳамаи механизм кор мекунад. пеш аз он ки ин механизмро ман ба шумо гуфта бошам мехостам дар бораи ана ҳаминҷа сӯҳбат карда бошем. ана инҷа нигаҳ кунед агар пистаи сиёҳ мана инҷа мағзи зардолу мана донаки зардолу ана инҷа чормағз мағзи чормағз дӯстон ва чӣ тавре ки гуфтем мағзи чормағз дар намуди майда карда шуда инҷа ва чигити пахта. хуб ана вай як тарафангиш ба зағирам буд ман зағира нишон додам монам ба фикрам. хуб азизони дилу дида тамошо мекунем чӣ гуна ин механизм кор мекунаду қатра қатра равғани зағир тайёр мегардад. рафтем марамад
مثلا همین چوبی چکرام درخت شده نشته کو این زردالو چوبی که شما میبینید در همین چوبی زردالو در اینجا یعنی درخت چهارمغز هم میشود و به مثل پریس کار میکند. پریس این طرز از قدیم الایام همین خیلی اومدگی ها. خب این همین خیلی پرتوفته شده نکارم. با همین طرز دوستان روغنی صغیر بعد حاضر من چیگیتی پخته اینجا گشته شده است. بعد سیمیچکوی با هم همینجا میپرتیم یک با پراپورسی معین همینجا میپرتیم. خب وقتی که این همه روغنش رو مثلا گیریم از زیر همین پریس یعنی که تختکش گوییم میبرد کنجوره میشود. این کنجوره میشود و هم برای مال برای خوردن مال من استفاده میکنند. و دوستان عزیز و ارجمند چنین است طرز تیار کردن روغن تعریفی صغیر که هر یکی ما و شما البته وقتی که آش پلاو رو میخوریم استعمال میکنیم روغن صغیر. اصلا گیریم اگر بسیاری ها میگویند که شیرین کردن روغن صغیر خیلی دشوار است، لیکن من گفتنی هستم که با علوی پاست البته وای رو کمتر داغ میکنند و با وای میتوانید زردالو همراه کنید یا سبزی یا پیاز پرتافته شده وای روغن رو شیرین میکنند. بعضی ها ممکن تکنولوژی شیرین کنیش ندارند، بنابراین کمتر تلخی روغن میموند، لیکن گفتنی هستم که خیلی فایده دارد این روغن صغیر. خب انا همینطور استحصال کرده میشود. کدام وقت به ما سیمچکه میپرتیم چهارمغز میپرتیم؟ یعنی که حاضر اول چیگیت رو مایده کرده شود روغنش علاقه چکیده شده است اونجا کم میگویند که ناو کشیدگی روغن تلخ میشود. من نمیدونم، لیکن از روی دانستی من وای روغن رو باید نغز شیرین کرد. انا همینطور هنگامی که دوستانی عزیز و ارجمند روغن گویا که تیار میشود همین چوب رو بیرون میارن از داخلی وای جوز و در پایان روغن علاقه تیار شده ایستاده است و وای روغن رو ریخته میگیرم. روغن صغیر انا نمک از داخلی همین دیگی جوز گویم روغن کشیده بوی دارد، یک بوی به خود خاص دارد روغن صغیر. و باور کنید وقتی که شما خوراک رو با این نمودی روغن تیار میکنید بی‌نهایت برای سلامتیتون فایده خیلی خوب دارد. برای آن نفرانی که ما رو در بیرون از تاجیکستان تماشا کردن یاد کردید تا می روغن‌های صغیر مرحمت دهه سرخ با اکای عبدالقیوم دکانی اکای عبدالقیوم با روغن‌های صغیری کالی کلام. خوب عزیزان دل و دیده ما در همین خودی استراحتگاه باز یک تالار بسیار برهوا و زیبا برای نو خانه داران میتوانند آمده توی هایشان رو به زیبا گذراندن گیرند. خوب درباره زن و شوهری گپ میزنیم. زن و شوهر به مغازه خوراکواری در آمدند. پول کم زنک میدونید که اقتصاددان کو همتون یا کره فروشنده به 200 گرم من به حساب دید اکو 200 گرم گفتم با وای یگان خیلی که ثوابش گفتن اکو 200 گرم حساب دید من خانه به سکچه بگیرم گفتم اونات شوهرش یانشان بود. زنک من دو سگام نیست کو گفتم اونات اکس نزنید